Wanadamu, unaweza ukapita kwenye mambo magumu sana. Wanadamu wanakutazama, wanakuangalia, hawafanyi chochote, wanakuvunja moyo, wanakucheka, wanakukejeli, na shetani anakazana ili ifike mahali upoteze dira, upoteze tumaini na Mungu, alafu ufe. Ukisha kufa, ndipo watu wanaojua kusema wanakuja. Tulimpenda sana. Watu watalia. Lakini swala msingi, wakati wa maumivu yako hawakuwepo na wewe, ila wakati wa msiba wako wataongea maneno mengi sana ya uongo. Laiti kama mtu aliyekufa angekuwa anasikia, wangekuwa wanasikitika sana. Namna watu wanavyoongea uongo. Moja katika vitu unavyotakiwa kuzingatia, poteza vyote lakini usimpoteze Yesu. Acha nirudie, mtu mmoja nielewe. Poteza vyote lakini baki na Yesu maishani mwako. Hata kama vinakuumiza kiasi gani vikipotea. Kuna vitu tunavyovipenda, sawa, vinapopotea vinatuuma, ni sawa, lakini hakikisha unabaki na Yesu wako. Get the point. Take a step forward.